media akorti doa no phan me nilihin pen nang litu ma phan ka chopha teng pen nililong nang ka humri la pen la bang so biata nang en thega pot nang litu phan suri suri akhiro pi parpin lo nilipini nang litu through media hoya hin pen Karbi Anglong arat angkang pi doa no phan APSLC ke kroyarat lapen ke kroyarat do an phanna me klar da lam ke pachini kang tung la hello ajaha tum nili phan pulo ko PPOC APSLC pen ke kat jui nang jima pusi ajaha tum ke phone nang ke lo abang do pik labang solam theisini ke paklar kang tung lapen ko PPOC jai saralong dam pen chipi bing tung te dera chuning ridam de delo wa tum nang ke to banang ke kolo tum na do pik lasi nili adjustment bang gela hello Karbi Anglong rat angkang pi mate APSLC ke kroyarat tum han an ke pachini kang tung bang hello nili APSLC pe nili leke kat kali nili daming tung te seta nili phan nang ka expel nang kar plung alo la hello nili ke dam tang media theng no taning jelo la pen pini sadame ako nili kaning je thunang ko kalam thege la hello je a jehaga tum penang an abang apulo sar nangli ning chipining ting tu chekloyon thong ve na po satame ladaga bangke chekloyon thong bugali ladake suspension le nili phanang gi bigali suspension bulote lake chekloyon thom chekloyon throk ningkani si la posondoji sita lake totally se expel lada kadowe chekloyon thom ke tok no hokta we da dangle tu media adowe akoti atum sta memo mohor ne ponpo pen Karbi Anglong ara atum han klar da kalam theke pachini ji pansini ni tuning ripom lo nili han ajaha katum APSLC Central Committee inut banghini atum jasemet nangka sorsar dolo nangki putot dolo Central Committee dum dalata APSLC Central Committee dum da kaddo kawe amat kali inut banghini tum abang jasemet non APSLC ke pa phuk je phan BJP la pen RSS a ejen inut banghini tum dak dokok asal sini tum thek dam lo lapen non jasemet APSLC hake cheng ben klem bom wang bom chipi duk bom wang bom katu ko besi mesen men si ken kam nong chi jor bom wang bom lo setame non 2025 anamangke ajahak APSLC Central Committee tu mabang jasemet ke hai nang ji a constituency long an si lamki pedu thula lamki lamphong do et penoposi non ba ke muni do phan aning ke pa bi muni do phan aning ke parun la posong si klempon lo la kaduk kawe akoy bangke nili phan sinang arwa lo lata akapre atum nang kang ton nang kang thidun gali la party hi janang bong atum si mate APSLC Central Committee inut bangai di to bangsi jasemet la bangso nili phan kalili kalang lang nang bok lo ajaha atum bang nili phan APSLC Central Committee atum la jasemet youth wing ahin pen inut bang hini atum jasemet nili phan a hau juno ta nang pilo satame la ke nili phere dam de la pen matha dam de athema Illinois alang itu malong nanda keraya nam bang ke bang hempuar nam du nili la bang so alulong lok pen 18 July nili alulong lok pen party mesen nang ji bu pen Central Committee itu ajaha ke ja tu nili long bang ajo jerlo katuk kawe kicing ki kecethan itu nonoman media dam nang nelang bu pen nilitum 18 July pen 23 July an nitrok an ke bijoy si objoy lo sata
24 ni long pena bangke media klang det pena phi ake hai sar JI Kathar la pen Bikram Hanse tum ningje det pena phi la so prang la media long ningje je prang na me Central Committee ajaha katum nili long wangsi wang pen nili phanong tuning rilo nang tuning ri pen nang li chipi hek pen JI sar long dam thu tha kang hon pen amasi nili pulo thik ase nili dam ji nang li tum pulo pot party pe messenger phan dam po sata nili hakhi je ponji pulo nili hakhi ke je pon ke difu LA long vice president Sar Singh terang ake hai alang li pansibil li pon patumi alang li ta nili da social media long theklong lo chi resign den lo alang li party pen name a post pen name tu mi chi resign den lo alang li tame da social media long sini thek pon long alang li hakhi dolo nili hadak tuning ridam JI sar long suri che hangnam de de e la pen de dia jo hangnam de de usi rat atumalong ajak delegation Central Committee inut bang ini tumabang rat atumal asosi ke than pamang pen dam lo pen ini lam thanam lo la pen ini tuning ridam de la ke ake hai sar sing terang nili hakhi dolo alang li phanche ponsi JI sar long no son chingki je thanam pe me pe nili ke chok chialam an ke let ke bhul ke dolo sar setame nangli phan MLA election ba achar election ame e phongon ke nilita nang pahai du ning tunglang po bang ke nili che thanam da lasu pe na phianda chok che derji pusi constituency committee lumbajong lo ke jadu president secretary vice president ka dok kawe abitung atum nitumta Central Committee tum phanang chuning ripi po pen na jo nilitum CC committee hoi ben la isya letar pelele kachuning rialo copy to secretary general secretary copy to vice president copy to Central Committee president aphan masi para prang lo copy to spokesman antong ti kato pe tum han anton a copy CC committee ben chuning risi kachuning ri apari ka bang kala hello da 2007 18 ani nili phan nang expel lo 20 ani ke CC committee hoye hin pen Central Committee dum abitung phan chuning rilo CC committee hoye hin pen ta ake nili le ke kat kaliloti lape la sope na phi nang li me thang mata kachuning ria lo nang li ne nang ling ho pen ke saralom chetong dam et pen chuning ri dam et lo pot aposiket tok pen na chuning ri thunang hala urat tunang chuning ri si nili 21 July nili akopi la hello nili kachuning ria lo hada ako pele thulo la pen general secretary tum anda long lo pusi la bangke nili phanang than nili non chuning ri et pen na phi chethan et pen na phi se ko rat along ka pamang hu tho bangke chik lo yon thong ben le henten pipo nang li chipa bing tung te det henten namuk ta hokku lake la nili phan lake irrigation ke ban thap cho jongsi tuliram rong hang aphan ka chetong da tuliram rong hang pen 30 crore tangka ban de kote approve na paklang no ke wan tangka ba tuliram rong hang phan chetong de lo setame hala ka chetong vek nili tum di bang thro ka chetong vek non lumbajong lo president David Kathar Sonjoy Kiling Khomsing Ronghang Sarsing Terang Lapente Rajesh Rongpi kadong me tumhan an bangke non na expel pe gedi president se ulta ke batu hala phana bangke je tuliram Ronghang be to alo pa ko hala phan bangka ko presidency nili ar puthot sa ko ke batu di nili alang ni phan personal pine ke chelang selen abe hai president bagde upele ningi sodunda kali hai ningi so abe sata aron ke choklim ke lapu kali la kopi posinon lumba jong long pen arpu ke che oe mune tu piposi lumba jong constituency committee tu matumi nili theklong lo ningdu ko lo nilita piposi che jengron pen mane latum
party ben ka CU et lo pulo te nili pulo nang tum CU ritha do thip sana chepi keng unji mene sata keng ki ajha ka tum inu bahani tum ba non BJP ben Congress to mga ari na charte dum lo hala to bang ke IT cell to IT department BJP Congress to bang in summary kache bohong to kala APSL si jam kache court kache bohong ni are nili ke ka expel tanga munilo nili phan ke party pe nang expel elo la pen tuning rine de to ke nang le to bis kupusi tuning rine lang ma constituency committee pe na tuning rilo nili personnel pe na tuning rilo ande nili tuning ri et pe na phiyong si nili phan ako kalili kalang lang nang bok lang pote nili phan nang ka phere ma mala long ke non ke claim thu bin lo ko marli itum da phobat bo potong kamatha thuma ma ko som na joma nili buji je delo non langdam thulo na APSLC ben ko people se jahat tum ke CU lo punili ar cholo nang tum ke CU et ke thalang ke mati puni pulo edi amasi kalisa latum kacepe keng ye phan an ning amathang he ajha ka tum bang pu mat je ai sarpan mane labangso party ke pap huk je phan sala tum bang ajha ke claim ro nangli phan da kalili kalang lang sinang ke bokta lapule he amasi nili theklong lo social media lo kami media nang to malong kado weda hangjo lo nili phananang pulo chikloyom thombe alun na bonda se kedi nang ning oi nang ne pu rajen timung nang ning oi nang ne chikloyom thombe nang ka expel ke pu cepan ning ding nei badi kela ke alun ke bonda ke choro lo nang ching hon bosik ka bonda lo he seta abino ke chikloyom thom bu kali rake to teli la so party pen mas expel ante expel lo pulo teni bangke thang tapi ni arnianta party ki mi ke sengi tang ho party ki mi men ASDF tang ho ko hai se ala tumake APSLC tumasi chonthu pro tamane seng serara ko diko ko hanang ke toy ro kom nang na therak tu tamimi kipchi krong ke tum khei long ri phansi ke claim pu ke ache lang sele to ke bangapa amar nili kamatha thu lake BJP RSS tumhan atwar ke thu ma pusi kamatha dam thu mane hala tumhan papa hai thu na pe lano nili phananga sorsar tu na tum ana bangke mane hala party kimi ba seng sarak rak na tu are party ki miyong si ke seng mute nili si nang itu media tum hanang chop hasi rat ahon jailong jailong ela kalima kalang di la anasi officially declared ko anasi je aholo lake party ki mi seng de lo puji non ke Bikram hanse ta party ki mi ke seng halang li henten pulo la pen jai saramata lo la pen non a pithu o bagala ke social media lo lake amen do ahun ko pini ke paklang tha bedi ho do piklo jola poson la si nili ka chuning ri pu bangai karbiang long arat angkang pia do anarat phanda kapachini kang tungal halo nili APSLC pen le ni me thang le ke kat kali larda alam lo nili phan nang kar plum la pen cheklo yon trop bole da ke to kali lake mane ka expel terminate bole te lake la so a party lo manja avelu la si avelu bole te ke nili phan muni tum ka to kabedi party ben la bangso party lo do de lo bole te ba plum lo bole te kapre ka party tum nang hang pik nili phan national political party tu nang hang pik niliphan regional political party tu nang hang pik niliphan tamin no na manili dam dila no manili do thibla constituency committee to la pen kapre constituency tum andame no na ba ka cheplang su ye bangke atumi apor niliphan ko nili tum ke a constituency tin banta APSLC ka che oji do pik nili putulo la pan ke chok che dajibu la songe kalilangbu sonne claim dang nelangbu usini li chuning rum tulai satame lada ilitum thegam lo kedam tang andame ha 2019 na non an APSLC ka che song APSLC long nili phat ke pini ke nili ke nang expel det kustame di nili jungjung bang nang ka expel chot la
kaprek tumhan ke expel pe ta hal tum ke bang ame thang masi party ideology ba party ajana rules ka follow le pe na posi ajak to bang ke aning ke oyalam thesi nang se pekla no nili nang to phan kamang humi me naya bang el halo nili phan pining we kalite peda ning we peda dik ning we nili phan cheri nangji usinapu nang ke attack di palam do bang athom kli photo ba bang kre phota hai pusipu nili phan la song si nang ke ther alam nili char julong mane nili phan jong hele nang ther setami kupiali do ko nili phan ke nak expel ta amuni nili no ho to dam da choklo jong sila an set nang phere polote nili phan nang expel nang lelo ke kam nang chotoira no EPSL silo kalima tiket nang pi nang pi pe ka phelam lo ta kam nang chotoira no kam nang paklemar no jong sela tum di sata non bang la pokalis nang expel lo sata me non bang ke nang ke attack thu ji pu latong khei ka ching hom lo ma longri ka ching hom lo ma ke chi pu ke di me thang khei long ria phan tu le di la si non ni di lo ke muni tu wang pik lo a constituency tin man se non nang che konte a constituency tin man si non bang ke ni phan elong ta bang nang sar elong ta bang nang sar elong ta bang nang sar pulo ate hala hai tum APSL se munit kalima alang ditum pulo he rajan timung ke la rajan timung inuet kitam ke thang kaluk sona we party pha thang ake no hokta we uselang tu ningjeno pulo te lang tum an ko pune huru pachu tu dia kam se we lo di bindas penang tu kam jiklemo ko la ke pisi kier nei ma party bene ke expel dang dele ho ba itu mi thang kam chiklem nang bang ta mi thang kam chiklem nang nei ma ti di kopi bo ki pu bede kopi bo ki pu hai hede la helo ini ngadu ko bang la si khelong ria tam klem ji bolte alam chot kali akam na itum klem pe ni nangi itum aho halam lo nili phan 30 crore bol hedi boh ihin ke tulirama foto ihin ke nili foto ambong bahria poisa bui di are 30 crore mamuli lamala alak loksi 300 lakhs bagdo idi kona accounts pe hala di kona takalo thiragre madi a voice record do bole hai tuliram me chingki ho ke lage a voice record ke dukok na kopo tuliram da alam amide pupi dele ni tani lama bide pupi dele di kalima lapen tuliram ben ke chetong lo te BJP lo pukali deile RSS lo kali deile party phalang ta na kali deile lason na thaka chetong central committee dinga chetong piklo kente di memorandum ki pielong ha ko nane kaching kielong lahai ke duk piklo lagi sata la so party phan chinghon duk ma chinghon he claim ma claim kle ke dam tang an good percentage ko song do kelo halai si tu munchi dam technique politician polote enot politician polote kaduk kawe hin man tu langnam pe me thek pensi tu itum claim dam poning ene ke BJP tu medi congress tu BJP tu ene ke lake nang la suang hoi chirai da noi hu puge nang ake joy pe nang pek papli claim pamini matha pemini a strategy election ke hai polote a strategy selam pe menangji policy making pe menangji la anansi tum haide penansi kechi so mening thanji ta ho longlia aron selam ji ta ho pon tai tum claim haiji jong si election ke hai phan kali awareness of phan sot si claim chot ji pote lake NGO tum som da chok lake hala bang NGO tum da awareness ke pibom lo ta ऐसे political party non ke tum ka do behilo ta tum yo si kechi pahai phan claim ji polote lake policy making pe menangi la pen policy adopt ho nahi la ana si hala central da BJP state da BJP district da BJP hala tum phan ke parem da ji polote regional political party tum ke tum isi a strategy selam pe mimi pote tum high ne de jigan non nili phan nang expel lo nili phan nang expel that pensi nang kang ton nang kang chi nang kapin rem kalidi kalang lang ben ke election high ini aho kalam lagi
nangli tum ke dam nahi ke BJP kitun tanga thoman ko son se ke chewan ji ma EPSL silong hala si matha nahi Congress kitun tanga tum hala Congress atuma lompe ko son se ke chewan ji ma hala si matha nahi non bang aja leader atuma congressman se ke pajir po ada atuma bang ha BJP agent utela so party ko pisi do pokge ale dei lagi lahele basi nili roithule thorlo party pe nili ne ke kat kali nili phanan ka expel la pen chikluyon throk utakali chikluyon thom utakali la dake jata tokte la ke mumu stala so party pen mangke nili panke na nang expel pe melo nang kartum pe melo karbiang longrat do ana phanda la helo te pachini la pen chipa bibeda chuni nili da polo seta ar ki do masini li ke lo ki do mata dolo CC committee pe na dolo chuni ri app na kita bang nang accept set delo asi na accept set delo kulo tenga ni ling he hang ling da ni ta claim uno jakkom la helo kasi nang le to man chuni ri lo la bang so media ke lang ana to pan na me nang le to plar dak pe na me to chini na